huko mule ndani. Olha só! Olha só! Vraiment, je demande de dire ça. Vous avez besoin de... Je ne suis pas vraiment prévenu. Na mutusi mu M23 kapenda nyoni niko kwa mano wa damu. Mpaka nchi yetu irudie. Barudie kwao kama wanapenda kama nakufa tu. Ya kwarika bishakamilika. Na mapikilia hivi yote wanyone kumetia na watusi wanyone tu. Bwana wa M23 wanatutatiza sana. Tunakosa amani. Wanazunguruka wanafika Minova, wanatola Kitembo. Kwa saa hizi mwibu subuhi walikuwa watafika Bugulube pale kwa wanatoleaka makarti. Ndio basoda yetu wote wanazunguruka vile kulake, wanatoma tutoke. Ndio bako tupiana mabombe. Tumeacha kosa amani. Tunaenda huku ni vile vile. Tunarudia kule, tumeacha kosa katufe nini? Watoto wanalumilia munjia, njale na batesa. Tumeacha kosa kama tuende wapi? Kufuatana na ile hali tu ikiendelea vile na waza hii ngambi ndio watu wote watatoka huko. Watahamia mpaka Goma tu. Jua hawezi itika bakie pamoja na enemy kwa pembeni hapo pale vile. Banzuru ndio walikuwa wanapatia ba nguvu. Kufuatana na watu wenye kubaje walikuwa kunzulu ndio wanapatia basi nguvu. Sasa nzulu kisha toka ni kusema wale si wote tutatoka hapo. Tutahamia Goma na si wote. Vraiment, nous sommes dans un état de détresse quand nous voyons nos confrères compatriotes qui étaient à Minova, Bweremana, commencent à se retrouver ici à Goma.